Nori, Nori, come here. Kamu jualan? Lagi libur dulu, Bang. Disebut shopping ya? Ah, iya betul. Ini pantas makin kece aja. Pakai aja mata lagi. Aja mata. Biasa saya libur nih. Makanya saya mau libur dulu. Oh gitu. Ada yang dulu bisa juga. Nah, itu. Ayo di sawit juga. Mantap aja nih nari. Biasa aja. Bang Genteng nih kalau ngerayu. Bang nyambut. Apa Genteng, ah? Bikin saya gimana gitu melayang-melayang dah. Lihat laki rumah centeng. Wah, dua-dua mereka. Yuk, hajar aja tuh. Marah. Iya Bang Genteng. Ini ada dagangan baru. Mau nyoba nggak? Mau nggak? Apaan tuh? Iya. Obat kuat ngadat. Waduh, obat kuat. Apa itu? Obat kuat.